What's up my people, this is your boy Pwisa kabisa. Iyi ni channel yitwa Superstar Vibes, urumva vibes z'aba superstar. Anga rero turi Huye ahantu hagiye kubera Tour du Rwanda, yavuye Muhanga igera hano Huye, iraza gukomeza Kibeho, hanyuma show y'aba star turi buze gutumira abantu bagiye batandukanye kuri Superstar Vibe iraza kubera ahangaha Huye. Ndagira ngo mbabwire mukore subscribe, share and comment kuri Superstar Vibe. Ciao ciao my people. Muze witeguye gute Tour du Rwanda se? Witeguye gute Tour du Rwanda? Tour du Rwanda turayikunda cyane. Urayikunda cyane. Umaze kureba inshuro zingahe? Nk'esheshatu. Inshuro nk'esheshatu. Hano Huye uyu munsi mwiteguye gute? Tuyiteguye neza cyane, ibyishimo ni byinshi. Wageze ahangaha asanga, wageze hano usanga Mu gitondo. mu gitondo utegereje amagare. Iyejo warayikurikiranye? Yejo narayikurikiranye kuri radio nuko telefone yanjye yahise nzimana. Sikuzimana, ntago wigeze umenya umuntu yegukana. Ariko uyu munsi uraza kumumenya. Okay, gira ikintu ubwira abanyarwanda cyerekeranye na Tour du Rwanda. Nabwira abanyarwanda ni ukugira ngo umuntu ufite umwana wese w'umuhungu cyangwa w'umukobwa nawe azajye amenya igare. Nawe tujye twishima. Ubuse muze igare urarizi? Arizi. None se wowe kuki utigeze witabira amarushanwa cyangwa igihe cyaragusize? Ashaje. Ahubwo ndafana. Ariko igare ntago bisaba gusaza, ni siporo. Igihe ngezemo ndashaje ariko ndarikunda cyane, nkabishishikariza n'abandi cyane. Okay, urakoze cyane muze, urakoze cyane. Ninde ufite amatsiko yo kubona? Niwe munyamakuru uvuga urubuga rw'imikino ukeneye kubona? Buyanga, babigani, Angiseri, n'abandi sindibuka neza, ariko abanyamakuru bose ndabakunda pe. Bose ubwo nitugira amahirwe yo guhura tubahiye message. Nubwo ko umusaza bakunda, abantu babakunda cyane bitoroshye. Rigani Axel nande wundi? Na Ruvuyanga. Basuhuza. Urebamo hariya Rigani Axel na Ruvuyanga, ubabwire imva mutima yawe uyu munsi. Nkunda uburyo bogeza umupira n'uburyo baduha urubuga rw'imikino, bakadushishikariza rwose kumva urubuga rw'imikino. N'abantu dukunda cyane mu rwego rwo hejuru. Kanya nuze gutaha hano barabaza kuba bahari, nugira amahirwe uraza kubonana nabo. Sawa muze, urakoze cyane. My people, nkuko mubibona rero turi Huye mu mujyi wa Huye, abantu bategereje amagara ari benshi kabisa. Nanjye mfite amatsiko yo kumenya umuntu uri bwegukane etape y'uyu munsi. Murumva ko abantu hagiye habaho amasiganwa guturuka Muhanga kugera hano Huye, n'urugendo rurerure kuko turi buze no kugera ahantu bita Kibeho. Urumva rero dufite amatsiko yo kumenya abantu bari bugende bagera ahangaha, niba abantu barenga 10 cyangwa barenga bari gusiganwa, byanga byakunda bahinduranya ahaterera, ahamanuka ndetse n'ahatambika. Urumva turi buze kureba uwitwaye neza azamuka, ahamanuka ndetse n'ahatambika. Tuze no kureba umuntu uri buze kwegukana etape y'uyu munsi. Yamani, mwebwe mukomeze mukore subscribe kuri channel yacu ya Superstar Vibe. Turi buze kuba turi kumwe n'aba superstar ba Kikasi Music, Bwiza ndetse n'abandi ba Mico the best, bose turaba turi kumwe kuri Superstar Vibe. Wowe kora subscribe niba utarayikora, ndetse share na comment. Yamani, wese kutigeze witabira Tour du Rwanda kandi mbona nawe ari umunyonzi. Ni ikibazo cy'ubushobozi, ariko rana ko nanjye ndifite. Ariko mujya mumenya amazina ya bano bamaga. Aya abeshi ntabwo tubazi. Nese mujya mumenya amateka yabo ubundi ukuntu batangiye? Aya batangiye nkamwe gutya. Bamwe na bamwe turabazi, baruhuriza. Abantu benshi bamugisha Moyize bagiye batangira ari abanyonzi batwara ibitoki za Rwamagana, birangira babaye abanyonzi ku rwego rw'isi. Sasa se mwebwe habura iki? N'ubushobozi, ariko tubonye ubushobozi twabikora, kuko bariya bamwe na bamwe imbaraga bazikuye muri twebwe, kuko ntabwo waba utwara igare rifite ibiro nk'iringiri, riraro ry'ibiro bingahe rikunanira. No kuba ufite kandi ubuzima bwiza. Ariko bajya bavuga ko abanyonzi n'undi mugira ubuzima bwiza mu buzima busanzwe. Tutawufite ntabwo twakwemerera gutwara abantu. Mu bantu bakora siporo mutabizi. Ariko nyine ariko tubonye inkunga twabikora bamwe na. Ubuse nk'inkunga ukeneye bwa mbere ni iki? Igare ryo gukina. Igare uriya ikintu cya mbere oya nagare. Ngo ikintu ikintu kibura n'ubushobozi nyine ibikoresho bya siporo.
ibikoresho amagare ni ibikoresho nyine amagare si wowe ubuzima bwawe uzi uko buhagaze ku buryo n'uwaguha igare wajya muri kompetisiyo nk'abandi. njye ubuzima bwanjye ni sawa, ubuzima bwanjye ni sawa. Si ninde ufite amatsiko yo kubona amatsiko yo kubona ni umwana twabyirukanye bita Bisore uri mu kinamuhanda, ari gukina muri iyo timu y'u Rwanda. ari gukina AMS. Mufite niwe mwaje gufana, muramushyigikiye cyane, muramwizeye se ko ari buze kuba wenda yegukana iyi etape? aragerageza, ntabwo tumwizeye nyine, ntabwo tuzi ko bigenda ariko aragerageza. Imana bize gukunda aba bana se ko batagiye kwiga. Wahuye murabona ko abantu biteguye amagare ashobora kuba arimo arazamo gake gake, so murabibona rero ko turi kugenda turi kumwe namwe 5 kuri 5. This is Superstar Vibe. Kora subscribe, share and comment. Murabona ko abantu mu muhanda bari vide n'abantu barimo biteguye amarushanwa y'amagare, so kora subscribe rero turibuze kuguhereza Bwiza tuguhereze Mico the Best muri Kikasi Music nk'ibisanzwe. Ahangaha rero turi Huye mu mujyi aho tugiye kwakira amasiganwa y'amagare. Ese dufite amatsiko yo kumenya ninde uri buze kwegukana etape y'uyu munsi. Amakuru turayabaga 5 kuri kagenzi kako. Mbibutsa ko ari etape kuva Muhanga, Huye, Kibeho bakaza kugaruka basoreza hano i Huye, ariho turi buze guhura n'aba superstar nkuko nababwiye ngiyi bahita Superstar Vibe. Turaguha vibe z'aba superstars bagiye batandukanye. Urabona iyi ni moto ya polisi, murabizi neza ko bino bimoto byatangiye kuza, byanga byakunda amarushanwa haba habura igihe gitoya kugira ngo agere aho icyo kimoto kiba kivuye. Muri makeya murabona ko imihanda irera, dutegereje kureba umunyonzi wa mbere ubuze kugera hano muri Huye mu mujyi wa Huye bwa mbere. Yeah, this is Superstar Vibe. Yeah man. Arakubwira ngo umufate akavidewo. watembereye ugera mu rugo mubwira yo kujyayo yenyine
ntabwo yabura. turi kuri furo yo hejuru ahantu Huye, ntago inyubako umuntu yayimenya neza, ariko icyo nzi ni ahantu hari view nziza cyane kubera ko twitegeye umujyi wa Huye neza cyane. Ahangaha rero nk'uko muri kwibona hasi abanyonzi ba mbere cyangwa se abantu bari kwitabira amarushanwa ya Tour du Rwanda baciyeho bakomeza ikibeho. So reka tuze kubararikira rero show iri buze kubera ahangaha mu kanya. Turaba turi kumwe n'aba saniba cyangwa se superstars bo muri Kikasi Music, tubabararikira rero gukora subscribe ndetse na comment kuri Superstar Vibe. Mu kanya rero hano Huye harabahahiye mu kanya mu masaa 10 abanyonzi bavuye cyangwa se bitabiriye isiganwa bari kuva ikibeho. So ikirori rero kirabera ahangaha, mbararikire gukurikirana icyo kirori nikibashike 5 kuri Kagenzi kako.